Pitoma Limska dolina od davnina je pogodna za život. Zato su ovdje u Bijelom polju otkriveni tragovi praistorijskog doba, Ilira, Rimljana i drugih naroda i kultura. Prirodne rečne doline, kojih ima u Bjeloparskom kraju prilično dosta, poslužile su kao odlične lokacije za izgradnju saobraćajnica, tako da je ovaj kraj još u rimskom periodu saobraćajnicama bio povezan sa susjednim regionima. Naročito je značajna saobraćajnica koja je Bijelo Polje povezivala sa putem Via Desenta, koji je opet spajao Skadar sa unutrašnjošću današnje Srbije. U vrijeme srednjevjekovnih država Raške i Zete, ovaj kraj je karavanskim putevima bio povezan sa trgovačkim gradovima Primorja, najviše Kotorom i Dubrovnikom, iz kojih se uvozila razna roba, izvozili uglavnom poljoprivredni proizvodi. Na tim karavanskim putevima su podizane trgovačke postaje i karavanske stanice koje su kasnije poslužile kao osnova iz kojih se razvilo naselje. Jedno takvo naselje koje se razvilo na desnoj obali Lima, tamo gdje je danas gradsko naselje Nikoljac, zvalo se Nikolj Pazar i preteča je današnjeg Bijelog Polja. Ono što je značajno napomenuti jeste da je Bijelo Polje kao i svaka druga sredina i svaki drugi kraj, znači imalo svoj istorijski, društveno-ekonomski i kulturni razvoj, da je kroz istoriju imalo svoje svijetle i tamne trenutke. Da su se na ovim prostorima smjenjivali narodi, počev od onih prvih poznatih, odnosno Ilira ili ilirskog plemena Autarijata, pa zatim preko Rimljana koji su u prvom vijeku nove ere zavladali ovim područjem, Slovena sa njihovim naseljavanjem na Balkansko poluostrvo krajem 6. i početkom 7. vijeka, i naravno onim posljednjim krupnijim etničkim promjenama sa dolaskom Turaka koji su oko 1455. godine zavladali ovim područjem. Svi ti kontakti koji su ostvarivani još u rano doba, znači sa trgovcima, sa kasnijim osvajačima i drugim narodima, ostavili su traga na karakter Bjelopoljaca, pa bi danas ono što bi recimo moglo da se izvede kao neka psihološka crta, da su ljudi u Bijelom Polju otvoreni, komunikativni, srdačni, duhoviti, da imaju smisla za komunikaciju, za trgovinu i za sve ostalo što jedan normalan život treba da prati. Zavičajni muzej Bijelog Polja sadrži više zbirki, arheološku, istorijsku, etnografsku, umjetničku i numizmatičku. Zgrada u kojoj je vrijedan spomenik kulture, bila je prosvjetna ustanova i u tursko i u naše doba. Mi se konkretno nalazimo u etnografskoj zbirci gdje možete vidjeti sa moje lijeve strane jedan ambijent gradske sredine, a sa desne strane ambijent seoske sredine. Znači, to je onaj, kako se kaže, kroz muzej i šetnjom gledaoca i posjetioca kroz muzej jedan prostor koji će da zadrži pažnju toga posjetioca i koji neće biti
u onim klasičnim klišejima i šemama muzejskih postavki. Gospodin Rajčević, samo mi kažete što to karakteriše tu gradsku sredinu nekadašnju Bijelog Polja? Pa uglavnom je karakterišu predmeti koje su koristile dobrostojeće porodice, znači tu se nalaze kao što je mangal, evo da vršim neke komparacije, znači mangal je korišten u gradskoj kući, dok je ognjište bilo karakteristično za seosku kuću. To je jedan od primjera. Znači u gradu su se pretežno koristili predmeti skupoceniji, dok su na selu obično su to predmeti domaće izrade i prostije proizvodnje. Znači, da nastavim da je naša stalna postavka prije svega bila usmjerena na izradu nove umjetničke zbirke i naš zadatak je bio kao predaka jedne poznate i velike slikarske porodice Lazović, koja potiče iz ovih krajeva, da i njima ustupimo jedan prostor, a sem toga htjeli smo kroz umjetničku zbirku da napravimo i sliku nekadašnje sredine umjetničke u Bijelom Polju i da je uporedimo sa današnjim stanjem, koje je sigurno na zadovoljavajućem nivou. Što se tiče Lazovića, to je jedna stara slikarska porodica sa sredine 18. i kraja 19. vijeka, koji su svoju slavu i slavu Bijelog Polja pronijeli i na širim prostorima, konkretno na prostorima Srbije, Dalmacije, Crnogorskog primorja i šire. Znači, mi smo kao dužnost prema toj porodici i upravo uradili jednu pokretnu postavku koja je u našem stalno izložbenom prostoru, a sa druge strane smo stavili savremeno bjelopoljsko slikarstvo čije slike prikupljamo kroz tradicionalne izložbe koje organizuje Zavičajni muzej Bjelopoljsko slikarsko proljeće. Bijelo Polje je poznato kao multietnička i višenacionalna sredina. Mi smo se trudili koliko smo bili u mogućnosti da pribavimo nošnju svih nacija koje ovdje žive. Znači, imamo crnogorsku svečanu mušku i žensku nošnju, imamo također muslimansku mušku svečanu i žensku i mušku svečanu nošnju. Također imamo crnogorsku nošnju svakodnevnog i srednjeg sloja stanovništva i na kraju imamo srpsku narodnu nošnju. Znači, želio bih da naglasim da imamo i jednu, pa mogu da kažem, relikviju za naš muzej. Imamo nošnju Sava Vuletića, ministra u vladi kralja Nikole. To je njegova originalna nošnja, a muzeju je poklonio njegov unuk Stevan Vuletić. Najbolji hroničari Bijelog Polja su brojni kulturno-istorijski spomenici. U crkvi Svetog Petra u 12. vijeku nastalo je Miroslavljevo jevanđelje, prvi ćirilični rukopis kod nas. Crkva Svetoga apostola Petra sagrađena je 1196. godine. Po predanju i po zapisima koji su manje više sačuvani ili više po predanju, Miroslavljevo jevanđelje vezuje se za taj datum isto. Iako je knez Miroslav negdje umro 1190. ali vjerovatno je dao napisati Miroslavljevo jevanđelje za ovu crkvu koja je bila gotova
1196. godine za služenje, za potrebe crkve. To nisu 4 evanđelja, već je to evanđelje za potrebe crkve, za službe. Po začarima, kako se to kaže u crkvi, od službe do službe, za svaki dan ili nedelju, praznik, dakle, da se to čita. Pisao ga je grešni dijak, kako se potpisuje Grigorije, a na drugom mjestu, isto u ovoj knjigi, ovdje pri kraju, potpisao se kao Grigorije, dakle 2 imena se pojavljuju. Izgleda da je riječ o jednom dijaku, jednom prepisivaču toga evanđelja. Neki vezuju pisanje evanđelja dolje za Primorje, za Kotor, a uglavnom većina njih smatraju da je ovdje pisano, u ovoj crkvi. Dakle, crkvu je podigao knez Miroslav. Crkva je bila poslije zemljotresa 1152. 3. godine u Stonu dolje, gdje je bila jedna od 9 eparhija porušena u tom zemljotresu, pa je eparhija ta prenešena ovdje u Petrovoj crkvi i nazivala se Petrovska eparhija, koja je prilično dugo trajala. Prvi episkop je bio Sava, imenom Sava III. Ovdje, to je sin Miroslavljev bio. Neki drže po predanju nekome da je ovdje Rastko, poslije Miroslava, bio kao knez, humski, zetski, tako, u tom smislu. Ovdje su miješale su se 2 kulture, dakle, što se tiče samog evanđelja i pisanja evanđelja. Vizantijska, grčka, što se da primijetiti po samom pisanju, pogotovo po inicijalnim slovima, i romanski stil. Iz romanskog stila ovdje ima inicijala 27 inicijalnih slova ukrašenih, dakle. Tu su u pitanju životinje, dakle, a vizantijskih, grčkih 28. Posrbljenih ima 10-ak životinja, dakle, tih inicijala koji se ovdje mogu naći u ovom evanđelju ukrasnome. Dalje nije nastavljen taj kroz kulturu, kroz pismenost ćiriličnu, nije nastavljeno to pisanje tih inicijalnih slova i tako ukrašavanje. Poslije imamo iz 12. vijeka Vukanovo evanđelje koje nema tako nešto ukrašeno i lijepo kao u ovom evanđelju. To je prvi spomenik sačuvani, ćirilični, pisan na ovom jeziku, na pismenosti Ćirila i Metodija. Mada je od Ćirila i Metodija do ovoga pisanja pretrpjelo pismo to dosta promjena pod uticajem zetske, romanske civilizacije, kulture, stila i vizantijske, jer su se baš tu sudarali. Ovaj dio je po ovom evanđelju, kako govori evanđelje, pripadao zetskom, dakle, stilu, zetskoj kulturi, zetskom tom stilu umjetničkom. Ovaj sveti hram u kome se nalazimo, crkva Svetog Nikole, znači da je posvećena Svetom ocu Nikolaju, Mirilikijskom čudotvorcu. Po istorijskim podacima potiče
iz ranog 14. vijeka i jedna je od zadužbina Nemanjića, kralja Milutina. Kao što vidite, crkva je, spolja djeluje malih dimenzija, ali kad se uđe, otvara se veliki prostor i taj je prostor oslikan otprilike u 16. vijeku. U 16. vijeku se crkva pominje mnogo puta, jer u to vrijeme i u 17. vijeku bila je živa prepisivačka škola u ovome svetome hramu. Znači, i pored toga što je postojala prepisivačka škola, svaki manastir iz okoline koji bi zapustio, knjige bi prebacivane, bile u ovaj manastir, jer u to vrijeme Petrova crkva je bila pretvorena u džamiju i knjige su donošene u ovaj sveti hram, tako da imamo u biblioteci 86 rukopisnih knjiga i preko 100 štampanih. Od štampanih knjiga imamo 15-ak iz najstarije naše štamparije Vićenca i Božidara Vukovića. Hram je, kao što vidite, trobrodna bazilika, oslikan u 16. vijeku i ono što je bio Michelangelo za doba renesanse, to je bio pop Strahinja iz Budimlja. To je bio taj čovjek koji je ovaj sveti hram živopisao. Crkva je u svojoj istoriji nekoliko puta spaljivana i nekoliko puta zarastala u korov, ali do naših dana, eto, Bogu za milost, ostalo je dosta da se vidi, znači sačuvana je ta biblioteka, sačuvano je dosta utvari crkvenih kadionica i kandila, naročito srebrnih, koje su u riznici ove svetinje. Mi nijesmo toliko organizovani, nemamo prostora da bismo to mogli da izložimo putniku, namjerniku, hodočasniku ili onome radoznalcu koji dođe, ali uglavnom to je pohranjeno. Ikonostas je iz 18. vijeka, po mišljenju stručnjaka Zavoda za zaštitu spomenika, jedan je od najljepših ikonostasa u Crnoj Gori. Treba napomenuti da su u ovom hramu svetome čuvaju i mošti svetog Haralampija. To je jedan grčki svetitelj iz 2. vijeka. Njegove mošti su još u hramu svetog Nikole u Podvrhu i u manastiru Morači. Nalazimo se u džamiji u Bijelom polju, jedinoj preostaloj džamiji od 4 džamije koje su ostale srušene za vrijeme rata i poslije rata. Ova se džamija zove Jusuf džamija ili gradska bjelopoljska džamija. Prenešena je 1741. godine s Jabučine, sve s ruke na ruku za noć i dan na ovom mjestu gdje se sad nalazi. Ona je funkcionalna i lijepo uređena džamija, od tvrdog je materijala, munara je od cige, visoka je 20 metara, džamija je prostrana 13 sa 9 metara. Jedina, rekoh, džamija je preostala i ja u ovoj džamiji službenik kao imam 16 godina i mogu se zahvaliti narodu, dakle naše dvije konfesije, pravoslavci i islamci, dakle muslimani, da nijesam za ovo 16 godina imao nikakvi veći problema i ekscesa u svojoj službi koju obavljam i dan danas.
Sve sredine i gradovi imaju svoje priče. One o životu nekad zanimljive su i danas. Sećam se svih stvari i kad je, što se ticalo života i rada u Bijelom Polju. Evo jedan primjer, samo 1912. godine kad je zauzeto Bijelo Polje, Serdar Janko Vukotić kad je došao na Obrovu, pa je vidio Bijelo Polje. Ono je malo, a okruženo, svud je cvijeće i bijela rada. I kad je pogledao, odmah je na Cetinje javio, kaže, na juriš smo zauzeli Bijelo Polje, ništa ljepše od njega u svijetu i ovako se oduševio sa tim. Prema tome, u ovom gradu živjeli su i muslimani i pravoslavni, živjeli su tako fino da stvarno su zajednički i onako divno živjeli u ovom našem gradu. Kako trgovci, tako zanatlije, tako svi koji su ovdje u ovom gradu radili. Vi ste bilježili sve to na vašim fotografijama. Što se sve to može naći na njima? Kojim ste aparatima to fotografisali? Kako su ljudi uopšte doživjeli pojavu fotoaparata u Bijelom Polju? Pa prvi fotoaparati u Bijelom Polju bio je Vukčić Dobričanin koji je onda nama i živo i učio nas na fotografiji. Tada su bili ovi stari aparati sa kojim smo slikali, koje danas više nisu ni upotrebni. Danas digitalni i ovo i ono i to prolazi sve. Tada je se fotografisalo, recimo, uzmemo primjer, imamo Crveni krst 1912. godine, jako fini snimak. Pa onda je snimljena kasapnica ovdje, česma jedna koja je bila ovdje, imam lijepi snimak i te česme kako nose sa onim džugumima vodu, gola, ona djeca i onako i ono ti tako se da toče i ono to je, pa onda svadbe na konjima u Bijelom Polju, kad se nekad nije drugog prevoza bilo. Pa onda putevi, mostovi, stari mostovi, pa onda rad u preduzećima, rad na ulici, rad na pijacama, rad škole, otvaranje škole, prve gimnazije ovdje, pa Ruždija, pa onda kad je radila, pa prva srpska škola. Sve sam to objedinio u jednoj fotografiji. Čuli smo da ovdje je bili plaže, ali tako? Plaža je bila, jeste, i bio je jedan na Limu, a bio je jedan i činovnički vir. Tu su malo gospoda i ovo malo koji su bili više, tu se kupali, ovi se dalje kupali. Kupao sam se i ja. To su, uzmeš dugačke gaće, onda nije bilo, svitice se zvale, pa onda zavežeš dole oko nogu i ovdje uzmeš, okvasiš suvodu i onda uzmeš i naduvaš i zavežeš i kljupneš u Rim i odatle dolje do Sutjeske. Ona babuška ide odozgo i plivaš. Sad, neko, Boga me, ova manja djeca i gola, neko gaćica, ovo kupaćih nije ni bilo. I tako ti bilo kupanje na tom Limu. U Bijelom Polju su bili jako fini trgovci, fini zanatlije, fini ljudi radili. Mogu si da dođeš, na primjer, kod Mula Muzurovića ili Osma, njegovog oca, da dođeš da uzmeš, sad koliko hoćeš, da uzmeš na veresiju, ti ćeš platiti. I vazde se plaća. Nikad nije bilo da neko izbjegne da ne plati. Sa Moldova, ova mađerda nije
vlasti građani Bijelog Polja žele isto što i drugi u ostalim gradovima na sjeveru. Da novom strategijom razvoja iskoriste prirodne i ljudske mogućnosti i postanu jednako razvijeni kao i ostali dijelovi Crne Gore. Sve što se dešavalo u proteklom periodu, vi znate, migracija stanovništva koja je bila sa sjevera prema centru i jugu Crne Gore uslovila je da na ovim prostorima ostane i manje kvalitetnih ljudi, da ostane manje ljudi koji su zainteresovani za razvoj sjevera. Međutim, ubijeđen sam da u posljednje vrijeme se prave dobri koraci u ravnomernijem razvoju Crne Gore i da u tom pravcu i Bijelo Polje prepoznaje svoju šansu. Prvenstveno, razvoj poljoprivrede i razvoj turizma je glavni akcenat ne samo za razvoj Bijelog Polja, nego kompletnog razvoja sjevera Crne Gore. Ja sam siguran da Bijelo Polje će u sljedećem periodu i sjever uspjeti da valorizuje svoje potencijale na jedan kvalitetan način. Ono što bih posebno želio da istaknem za razvoj poljoprivrede, što je bilo izuzetno značajno i što je bio opterećivalo ljude u proteklom periodu, to je kvalitetan otkup poljoprivrednih proizvoda. Mislim da je taj otkup poljoprivrednih proizvoda, mesa, mlijeka, proizvoda iz povrtlarstva riješen na jedan kvalitetan način. Ubijeđen sam da ćemo tako raditi u sljedećem periodu. Kroz posticaje razvoja poljoprivrede, kroz mjere od Ministarstva poljoprivrede i kredite koje je opština zajedno realizovala sa Montenegro bankom, gdje smo uspjeli da pomognemo ljudima koji su željeli da kupe stoku ili da poprave objekte svoje da bi živjeli na selu. Također ćemo nastaviti sa realizacijom tih kredita i pomagati ljudima da ostanu na selu. Što se tiče razvoja turizma, planina, Bjelasica, Đalovića, Pećina, ostali potencijali koji su i Komovi, i Prokletije, sve je to vezano za jedan izuzetno lijep prostor koji otprilike četvrtina Crne Gore gravitira ovih 5 opština, oko 3200 km2, tako da je to jedan ogroman potencijal i nadam se u sljedećem periodu koji do sada nije ni 3% iskorišten, da ćemo svi zajedno uraditi da privučemo što više ljudi da dođu na sjever Crne Gore, da istovremeno kroz njihov boravak ovdje iskoristimo šansu da prodamo naše poljoprivredne proizvode, također da ovdje povećamo smještajne kapacitete, da ih dovedemo na jedan mnogo kvalitetniji nivo nego što su bili u proteklom periodu, jer to nam je zajednička obaveza i ja sam ubijeđen da ćemo to uraditi. Što je osnovni problem? Osnovni problem je i dalje koji nas pritiska, to je problem, socijalni problem i nezaposlenost. Međutim, ono što želim posebno da istaknem, bez obzira na značajan dio radnika koji su ostali da ne rade ili ostali su bez posla u preduzećima, da tako kažem, društvenim, dioničarskim, imamo oko 3000 ljudi koji su zaposleni i rade u maloj privredi, uslužnim djelatnostima, u poljoprivredi, tako da je to oko 3000 ljudi koji su zaposleni u prethodne 3 godine u Bijelom Polju. To je izuzetno značajno i to sa svake pozicije predstavlja jedan dobar podstrek za ljude da ostaju na ovim prostorima. Otvaranjem visokoškolske ustanove u Bijelom Polju, znači studija pravnog i ekonomskog fakulteta i visoke medicinske škole u Beranama, stvaramo pretpostavke da u sljedećoj godini, da li u Pljevljima ili ponovo u Beranama i Bijelom Polju, bude još fakulteta. I na taj način da mladi ljudi ostanu ovdje, da se ovdje obrazuju i edukuju, kad završe fakultet također da ostanu u svojoj sredini i da budu kvalitetni, da pomognu razvoju svoga grada i svoje sredine. Pored zgrade smo Pravnog i ekonomskog fakulteta u Bijelom Polju. Jedan od najvažnijih koraka na putu ubrzanog razvoja ovog grada je otvaranje studija menadžmenta i prava koje je pomogao Sekretarijat za razvoj. Za sada profesori redovno dolaze i predaju kao i na fakultetima u Podgorici, a namjera je da ubuduće imaju zajednička predavanja putem videoprojekcija. Prisustvovali smo času poslovnog engleskog prve generacije brucoša u Bijelom Polju. U skladu sa nekim strateškim pravcima razvoja Crne Gore i rješavanju tih regionalnih problema, ekonomski fakultet i skupština opštine su ušli u taj projekat osnivanja studija menadžmenta u Bijelom Polju. Osnovali smo studije menadžmenta da bi pomogli prvo razvoju skupštine opštine Bijelo Polje, razvoju, a time i razvoju Crne Gore uopšte, i u skladu sa zahtjevima tržišta rada i potrebama na tržištu rada koje će se u budućnosti javiti u opštini Bijelo Polje, u sjevernom regionu i Crnoj Gori. Mi smo definisali smjerove, definisali te studije menadžmenta na osnovama da one pruže mogućnost da sutra
ti mladi kadrovi ostaju ovdje, da se ne sele iz sjevernog regiona, da na neki način zaustavimo prvo tu migraciju stanovništva iz ovih, da kažem, pasivnih crnogorskih krajeva, da pomognemo na najbolji mogući način i opštini i preduzetnicima i stanovništvu koje tu živi, da sa ovom mladom ekipom i ovim mladim ljudima sa nekim znanjima koja ćemo im prenijeti u toku školovanja pomognu bržem razvoju, da razvijamo bržem razvoju opštine i bržem razvoju opšte Crne Gore. Jer ti zahtjevi savremeni na tržištu rada akcent daju na tim mladim kadrovima koji treba da prevashodno imaju te solidna znanja iz informatike i stranih jezika, a također i savremena znanja iz oblasti menadžmenta koja su segmentirana kod nas na studijama u Bijelom Polju na oblast agrobiznisa u skladu sa strateškim nekim pravcima razvoja sjevera, na oblast trgovine i na oblast turizma. Velike su prirodne ljepote i mogućnosti Bjelopoljske opštine. Planina Bjelasica pogodna je za mnoge vrste sportova i turizma kao i lim i polimlje. Tu je i turistička atrakcija Đalovića klisura sa stalaktitima i stalagmitima, jezercima i dvoranama. Naravno, ne smijemo zaboraviti ni izvore kisele vode. Sada smo na Bjelasici gdje je osnovan prvi ekokatun u Crnoj Gori. Bjelasicu nazivaju sa razlogom ljepoticom crnogorskih planina. Ona je prekrivena bezbroj ogromnim površinom pašnjaka, predivnim četinarskim i listopadnim šumama i velikim brojem jezera. Danas ovdje se nalazimo na prosječnoj nadmorskoj visini 1850 metara, gdje smo mi otvorili i organizovali prvi ekokatun u Crnoj Gori 2003. godine. A što to čini ekokatun? Znači, koja je to ponuda? Zbog čega turisti treba da dođu na ekokatun? Ovaj ekokatun je napravljen u jednom, kao što vidite, netaknutom dijelu prirode, na jednom divnom i atraktivnom mjestu na Bjelasici i nudi osnovni smještaj i osnovne uslove za boravak turista na Bjelasici. Dakle, koji su to osnovni uslovi? Kakav je smještaj, kako je organizovan i otprilike hrana turista? Osnovni smještaj je organizovan, kao što vidite, u malim eko kućicama. U narodu su ove kućice poznate kao kućeri. Taj kućer je poznat u narodu, čobani su taj kućer koji je bio mobilan vukli i postavljali su ga pored svojih stada da bi svoja stada branili od vukova. Otud je naša ideja da napravimo jedan skup takvih kućera, da to ponudimo turistima gdje je tako divan boravak i noćenje u tim kućerima. Koliko može biti smješteno njih? Pa dvoje, najviše dvoje. Znači u našem ekokatunu organizujemo boravak u paket aranžmanima od 2-3 dana. Tu je ponuda konzumiranje crnogorske nacionalne kuhinje, znači specijaliteta i mlečnih proizvoda sa ovoga kraja koje otkupljujemo od naših mještana, odnosno seljaka koji borave tokom ljeta na Bjelasici. U toj ponudi je osvajanje najvećih vrhova Bjelasice, vožnja atraktivnim džipovima i neizbježno jahanje konja. Najveći broj događaja se desi ovoga ljeta na Bjelasici. Od njih ću navesti sljedeće. To je
Džip rally koji se desio 2. jula na Bjelasici. Zatim 13. jula bilo je otvoreno prvenstvo Balkana u Monti Bajku. Bilo je učesnika iz 10-15 zemalja Evrope. Zatim ovdje se dešavale dvije vrlo zanimljive slikarske kolonije. Imali smo slikare iz svih zemalja svijeta i zatim prije 10 dana bilo je organizovano takmičenje u paragliding letenju. Znači imali smo preko 50 paraglider letača na nebu Bjelasice, a uveče je bila organizovana žurka koja je trajala čitavo veče i gdje je izašao veliki broj omladine iz Bijelog Polja. Pa evo, nalazimo se ovdje na izletničkom mjestu Kisele vode, udaljenom 4 km od centra grada. Bjelopoljci su ponosni kada kažu mi imamo izletničko mjesto Kisele vode, međutim ovdje nema nikakvog rekreativnog ili nekog sadržaja koji bi zadržao one koji osim ove krasne prirode. I mislimo da je potrebno da se ovaj uredi dio i da ima određene sadržaje, posebno sportsko-rekreativne, ali i druge. Recimo jedan autokamp, onda jedan bazen sa termomineralnom vodom i u stvari ono o čemu se ide jedna banja koja bi bila u stvari začetak i možda nukleus tog zdravstvenog turizma u ovom dijelu Crne Gore. Dakle, to je veliki potencijal Bijelog Polja, taj zdravstveni turizam, rekreativni turizam, ali ono što je posebno bitno to je da su ovdje izvorišta izuzetno kvalitetne mineralne vode, ljekovitih sadržaja. To je utvrđeno na internoj B klinici i ova voda sa ovoga izvora ovdje davana je bolesnicima kao lijek i pokazala je najbolja moguća dejstva. To je taj baneološki prikaz gdje se na jedan prirodan način veoma efikasno liječe sve unutrašnje bolesti. Ovaj izvor ovdje je najbolji izvor na ovom području, a Bijelo Polje je upravo mjesto gdje ima više, čak oko 20 izvorišta mineralne vode. Međutim, ovo je najbolje i to je dobro, ovdje može da se napravi fabrika mineralne vode, mada postoji još jedna, ali vi znate da, makar to hroničari i oni koji prognoziraju šta će biti, kažu da će biti i vodeni ratovi i da će oni koji imaju vodu ne mogu biti siromašni. Ovdje na ovom području mi se nalazimo na jednom bazenu te mineralne vode. Pretpostavlja se da će na dubini od 350 plus minus 50 biti termomineralna voda, što je pretpostavka za izgradnju jedne dobre banje. Tu se sad i vlada vrši ispitivanja i oni su negdje na između 150 i 200 metara. Dakle, očekuje se još 100 metara, pa onda te pretpostavke da će se naći termomineralna voda koja bi ovdje prvo omogućila da se izgradi ovaj bazen, da se izgradi banja i vjerovatno u ovoj okolini možda da se i rade razvijaju neke poljoprivredne kulture. Drugo što je interesantno ovdje, postoji gas, velike količine gasa, to je CO2 koji može u poljoprivredi da posluži itekako dobro kao rashladno sredstvo koje omogućava da se, recimo, sad smo mi krenuli sa malinama, ovdje proizvodnju malina, to je voće koje je najteže sačuvati, da se produži njegov rok upotrebe. Može se sa tim CO2 tako rashladiti da se zadrže sva ona organoleptička svojstva, dakle boja, miris i ukus, tako da je i to jedan od potencijala ovoga kraja, dakle proizvodnja gasa, proizvodnja mineralne vode, jer upravo je perspektiva Bijelog Polja proizvodnja mineralne vode visokog kvaliteta i upravo na tome i radi formirana nevladina organizacija Aquavita, čiji je osnovni zadatak afirmacija ovih i prirodnih, turističkih, a i tih resursa, vodenih resursa, kao jednog od najvećih potencijala ove opštine.
Pa jedna od najljepših visoravni Evrope, tu gdje je zvezdana galaksija vidljiva ko na dlanu i gdje je nepregledno prostranstvo koje je praktično za uzgoj stoke mnogo jakih mogućnosti narušene na zapadnom dijelu Đalovića Klisurom. Ali to narušeno po znacima navoda, jer ta Đalovića Klisura, to narušavanje od strane nje uzvraćeno je sa jednom prelijepom prirodom i prelijepom neponovljivom rijekom Bistricom. Na 700-800 metara od izvorišta Bistrice uzvodno, suvim koritom, nalaze se Vražija jezera, odatle jedan slijedi uspon i tu se nalazi glavni otvor u Đalovića pećinu. Đalovića pećina je počelo je istraživanje 1994. godine, onda je bilo prekida u tom istraživanju i prije 2 godine formirali smo organizacioni odbor na čelu sa predsjednikom Tarzanom Miloševićem, a ja sam predsjednik tog operativnog odbora. Znači, shvatili smo važnost te pećine za razvoj ovoga kraja kao turističkog, jer ta pećina stvarno pruža velike mogućnosti. Prve godine uz pomoć čeških speologa istražili smo, znači, posle 13 km koja su dotad bila istražena još dodatni 1,5 km. Ove godine je istraženo još 1,5 km, znači i ostavljeni su otvoreni pravci, tako da to istraživanje može da dostigne fantastičnih i 200 km. Ove godine u ekspediciji bili su i speolozi iz Slovenije, njih 6, iz Beograda 7 i speolozi iz Češke, njih 16. Tako da je to bila dosta jaka ekspedicija. Ekspedicija Slovenaca i ekspedicije iz Srbije su radili jedan projekat čišćenja pećine, tako da su izbacili sav taj materijal koji je nagomilan tokom dosadašnjih ekspedicija, dok su Česi izvršili prodor u glavnom kanalu, a verujte, evo, taj glavni kanal, to je nešto fantastično, znači njegova prosječna širina je 20 metara, dostiže poneđe i širinu od 40-50 metara, visina je oko 50 metara, tu se nalazi glavna atrakcija, to je dvorana katedrala, gdje su boje, oblici i sve što se nalazi u njoj graniči sa fantazijom. Tu su jednostavno minerali, poludrago kamenje, tako reći, i to je jedan neponovljivi utisak. Gospodin Chris Hickman, ekspert iz Kostarike i svetski ekspert, kad je bio u Đalovićevoj pećini, on je usićen izašao i rekao, Postojinska jama je dijete za ovu pećinu, ovo je prava divlja pećina. Ovo su neke šanse Bijelog Polja i ja apelujem na Ministarstvo turizma i na vladu Crne Gore jednostavno da uloži sredstva kako bi ova ljepota ostala, kako ne bi ostala skrivena, nego da se verifikuje turistički i jednostavno da bude pokretač razvoja turizma i prirode na severu Crne Gore. Ostavite svirači do jutra, svirajte mi samo pjesmu tu. Baš me briga šta će biti sutra, ja večeras volim samo nju. Hej, nek zvone tambure, nek sviraju, i srce bolno, nek diraju. Nek zvone tambure, dok ne svane, dok bol u srcu ne prestane. Bogat je kulturno-zabavni život u Bijelom Polju najviše zahvaljujući poslanicima Centra za kulturu. Ovdje djeluju pozorišna radionica, književni klub Miodrag Bulatović, zatim folklorno društvo Tekstilac, škola za niže muzičko obrazovanje, pokretna biblioteka i internet klub. Naravno, tu su i nadaleko poznate manifestacije, Ratkovićeve večeri poezije, festival dramskih amatera i festival tamburaša, koji je za nekoliko godina postao najznačajniji te vrste na Balkanu. Vi znate da se festival dramskih amatera
održava u junu mjesecu, znači prvom polovinom juna mjeseca, i da na njemu učestvuju pozorišne grupe iz Crne Gore, amaterske pozorišne grupe iz Crne Gore. I naravno da je taj festival i kroz taj festival prošla su značajna imena crnogorskog glumišta, tako da prosto nema značajnijeg imena koje nije učestvovalo na tom festivalu. I neke svoje prve korake su pravili upravo na njemu. Značajna imena uopšte iz pozorišta. Ratkovićeve večeri poezije su tradicionalno početkom septembra, tačnije od 3. do 5. septembra se uglavnom održavaju. To je datum rođenja velikog pjesnika Rista Ratkovića, a Bijelo Polje je poznato po velikom broju pjesnika, književnika i naravno pored Rista Ratkovića najznačajniji su Ćamil Sijarić i Miodrag Bulatović i mi i njima također posvećujemo dužnu pažnju. One su jugoslovenskog karaktera bile, mi sad to nastojimo da pretvorimo da to bude prije svega manifestacija na ovim našim prostorima, bivšim jugoslovenskim prostorima, ali da je damo još neke u pravom smislu internacionalne dimenzije. Tako da smo ove godine imali pjesnike iz svih zemalja bivših jugoslovenskih republika i imali smo još predstavnika, odnosno pjesnika iz Poljske. Gluho je doba noći i mrtvih glasova puna je pustinja nema. Mećava od zvezda veje, prostro se beskonačni pesak. A meni se prikazuju vode, kladenci bistri bez vena, potoci, reke, i zaboravljam na svoj život težak. Ređaju se vode u kojima sam prao umorno telo, ređaju obale, livade i zaigrani talasi. Virovi strašni nad kojima su senke čitale mi opelo. Ređaju se vode u sećanju, žubor njihov i drugi vodeni glasi. Ovu jadnu kožu u kojoj je krv moja obučena. Kupao je Atlantski okean, kupalo Sredozemno more, snežne švajcarske reke, Volga i Sava namučena. Kao tvoji rodni lime, ničiji talasi milomine žubore. Tako prisno, svojski. O mog detinjstva reko, ni jedna voda nije me kao ti milovala. Tepajući ti, znaš li, plivo te uzduž i popreko, i mahnit bio. A ti si me rodbinski žalovala. O brzaci tvoji, tavnici i kolovrati, plićaci gde sam isceljujući izležavao. Reko detinjstva, bar jedan takav dan mi povrati, kad sam kroz šapat tvoj muziku prirode doznavao. Hoću li te zagrliti još jedan put barem, gledati sa trave senki okolo tebe harem, hoću li čuti sa tvojih obala klik druga i brata, hoće li išta moje okolo tebe ostati poslije ovoga rata. Ova škola radi već 10 godina, ovo je 10. godina. Uglavnom, kad je počela da radi tamo pre, mislim to je bilo 96. godine, ugovor je bio da ja vodim školu crtanja. Jer ovo je đacima potrebno radi toga što jedan broj ide bilo na likovnu akademiju, bilo na primijenjenu, bilo na arhitekturu, građevinu
ili šta ja znam, tehniku, na fakultete koji traže neko znanje iz oblasti crtanja. To je znači bio taj razlog zbog čega je ova škola osnovana. Međutim, te prve godine bila je proslava gimnazije i onda hteli ne hteli, mi smo, da bi bila izložba, mi smo prešli na slikanje. Tako da je vremenom, nije to bila samo crtačka radionica, nego slikarska radionica. Dakle, jedan tečaj gde se malo šire radilo. I uglavnom, to je išlo neka sa većim brojem đaka, neka sa manjim, zavisno od interesovanja, jer ima jedna činjenica koja opravdava ovu školu, ili radionicu, kako god hoćete, što posle osnovne škole praktičnog rada u gimnaziji i u srednjim školama nema. A đaci treba da polažu, recimo arhitekturu, on mora da polaže da bude dobar crtač. Ako nije dobar crtač, neće ga primiti. Ovo je jedan ovako stil koji možda najbliže je, recimo, onim principima koje je Milinović nama đacima sugerisao i kroz školu ovako nametao. A koji su to princip? Pa to je jedan realistički pristup motivu. Motivi mogu da budu bilo šta, recimo pejzaži, mrtve prirode, figure, kompozicije i tako dalje. Evo, ovo je recimo jedna figuralna kompozicija, ovdje je mrtva priroda, to ćete posle snimiti i tako dalje. Figure ptica ili životinja i tako dalje. Motivi su razni, nije to bitno. Važno je da je to na jedan realistički pristup sa jednom dozom umetničke slobode, ne sa svim. Da to bude naturalizam ili što ja znam, bukvalno prenošenje, fotografsko prenošenje, nego jedna sloboda gde umetnik ima pravo da menja neke stvari, da razmešta, raspoređuje, da pomalo deformiše, da bi nešto istakao i tako dalje i tako dalje. To je taj način rada. Ima li inspiraciju Bijelo Polje i njegove okoline? A kako da ne, pa ovdje je Bijelo Polje lep kraj, ima lepi motiva, samo treba raditi, treba pronaći. Doduše nije sve ono što se kaže u slikarstvu slikovito, nego treba birati motiv ili ga kombinovati iz više elemenata pa napraviti ono što je bitno i što je karakteristično, što ne odstupa od ambijenta ili od podneblja i tako dalje. Iz Bijelog Polja su mnogi značajni reprezentativci i olimpijci, a ono je nekad bilo najuspješnije u klasičnim sportovima u Crnoj Gori, mada i danas veoma uspješno. Ovdje je sada u ekspanziji planinski biciklizam, cikloturizam, džip reli i splavarenje. Bjelasica je od skoro otkrivena i kao sportska destinacija. Ona je u svakom slučaju prije svega usmjerena na aktivnosti u biciklističkom sportu, prije svega u montibajku u prvom redu, dakle afirmacija preko montibajka, a sve kasnije i velika najezda cikloturista, jer to su oni pravi turisti koji vole prirodu, koji se ne žale da pređu kilometri ili da savladaju teške planine, da dođu i da vide prirodu. A ono što Crna Gora ima i ono što je lijepo u Crnoj Gori, a što je ostalo netaknuto, to su upravo te prirodne ljepote. Dakle, tu nam je šansa da nas posjećuju sve više i više cikloturisti, jer je cikloturizam u razvijenom svijetu ostao pravi pokret. Dakle, krenuli smo da afirmišemo planinski turizam, a šansa planinskog turizma je upravo u razvoju cikloturizma. Što se tiče ostalih sportova, koliko se praktikuju, da li postoji potencijal? Bijelo Polje je bio jedan od najvećih sportskih potencijala u Crnoj Gori. Ne tako davno Bijelo Polje imalo bolju košarku od budućnosti. Bolji je klub imao Bijelo Polje nego budućnost, što je imalo odnosno Podgorica koja je imala. Imali smo bolji ženski rukomet, imali smo najbolju atletiku, bolju od ostatka Crne Gore.
Imali smo eto i biciklizam koji je jedino egzistirao u Bijelom Polju i koji je pokazivao dobre rezultate na saveznim takmičenjima. On to sad pokazuje u planinskom biciklizmu jer smo se preorijentisali i vidjeli smo da nam je mnogo bolje da razvijamo planinski turizam, odnosno da razvijamo planinski turizam razvojem planinskog biciklizma, odnosno takmičenja u mountainbajku. Bili ste svedoci, na Bjelasici smo organizovali odličan trofej Montenegro, a on je bio istovremeno i balkanski šampionat. Malo nam je kiša, to je kod nas u biciklizmu tako. Imali smo sve, samo nijesmo imali sportove na vodi. Ali i vrlo brzo smo imali te sportove. Prvi smo počeli rafting na Limnu, pa to sad postala je jedna turistička atrakcija. Dakle, sve su to potencijali za razvoj sporta i kroz razvoj sporta, razvoj turizma. Dakle, najkomplementarniji su sport i turizam i međusobno mogu i tekako dobro da se potpomažu i razvijaju. Svud je kiša, svud je blato, u Akovu moje zlato. Svud je kiša, svud je blato, u Akovu moje zlato. Svud je kiša, svud je blato, u Akovu moje zlato. Ja ću kišu presušiti, moje zlato poljubiti. Ja ću kišu presušiti, moje zlato poljubiti. Ja ću kišu presušiti, moje zlato poljubiti.